अमेरिकेच्या सरकारान नवे कायदे लागू करून काय भारतीयांक हद्दपार केल्या। ह्या घटनेचो गोंय काँग्रेसीन खर निषेध केला। केंद्र सरकार जागतीक स्तराचेर आपल्या नागरिकांचो सन्मान आणि अधिकारांचे रक्षण करपाक अपयशी थारला अशें म्हणीत काँग्रेसीन भाजपाचेर टिका केली। टुडे गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटी ज्या पद्धतीन ट्रम्प गव्हर्नमेंट आणि इनह्युमनली भारतीय लोकांक हँडकफ करून लायक अ क्रिमिनल लायक अ टेररिस्ट जे डिपोर्ट केले, वी आर हियर टू कंडेम द एक्ट ऑफ US गव्हर्नमेंट। आमचे यूथ काँग्रेसीचो वर्किंग प्रेसिडेंट आमचे बाब आमदार कार्लोस फेरेरा, they said that we don't support illegal things, but the way Indians have been deported in a US military aircraft, जे हे भक्त लोक सांगताले पळय की मोदी जेन्ना प्रधानमंत्री जालो तेन्ना आमचे ग्लोबल स्टँडिंग वाडले म्हणून, आता खंय गेले ग्लोबल स्टँडिंग? एंड वाय दीस बीजेपी पीपल आर नॉट स्पीकिंग? ज्या पद्धतीन आज भारतीय लोकांक हँडकफ हतकड्यो हातीक पांयाक घालून डिपोर्ट केल्या, हाजेर एकटाय उलयना। The government of India is not even batting an eyelid to bring our Indians who are being caught in this crosshair of illegal deportation. Because why I call it an illegal deportation is because they are being chained in the most inhuman manner. They are being treated worse than animals. They are being brought in on these military planes, and they are not even being given the basic human rights by a country which claims to be the father of democracy. And our country shamelessly is remaining a silent, mute spectator to this injustice to our Indian brothers and sisters.